بخيراتني لوقتكم. هم دزانن لباکوور کردستان افدامک دریجه کو حتی هم دستپیکا تکوشینا رزگاری آزادی کردستان ویگا همین کردستانی لحیویا کو کرد سیاستان کردان و داخوازن طالب کردن داخوازن دوزا کرد و کردستانی لبندا یکیتیا کردان بود. ام باور دکن کو ام یکیتیا تدگه تفگر و پاکه هم باور کن هم پی باور کو وی بوه دسپیک کانو جبو خود کرنا خطا آزادیا کردستان الباکور کردستان وندزانه دیسا کو الباکور کردستان افدامک دریجه خطا کردستانی بسکی لواس بیه بوه ما بسته گاوکی پیروز هاتاویتن امیریدارن ام گام بخورا ام بیجن بخورا بینه کو کرد جارک دن دم مثلا یکیتی دا و مثلا تکوشینه و مثلا پیشروج آزادی کردستان دا به وسیله کو اف یکیتی به دسپیک کو همی کرد نزدی اف دفکرن بمن یک و برای کردستانی آمان کن و باکور کردستان خطا کردستانی جارک دن خورد به به مناسبت ام دست کنگرافت کن جارك آدم بخير هاتن حمي بشتارات كن وكون زانش بو كونغره بريما بچه پیوستی دیوانه کی هي حوالا جمرا پیشنیارک دیوانه هانینه از ناوی وان بخوینم شکرم اخوارا کولبر حاضر برن برای یک بیک ورن وکسرو که دیوانه رفعت سفاری برز سفاری فرمو برز میرزا عکار اندام سوال خان، سوال مرد، دیار چچان و روزا کردی فرمو اگر کو باشکه حوال یا جی باشکه پیشنیار ہے بش بو دیوانه امتکارن وانا جی پیشنیار بکن هنه گلو و دیار پیشنیاری کیش بو دیوانه تنه پیشنیاری کینو امی پشتی رای و بیرا یکیتیا وان هر دو هیز و پارتیان امی ایدی تب وک نونر وان پارتیا خون تسلیمی وی دیوانه بکن امی ویدار بشدار عزیزده عزیز نکن و جارک دن وان پیروز بکن و فرمو حوالن دیوانه کرم کن و جارک دن خیر آتنه هیویدارم وی خوشی در باز وی ام کنگرامه Bezvina fotoğrafı buraya Beriyatlar deste Bezvina fakitin fakat iş bu fabrikadan
Delestas, hocam ben hocam bir devam ki neyi yolu neyi yolu devam ki şimdi realliği Ondan beşleriye meyvana evlendim. Başlıyor, başlıyorlar. Lisel nave komite amadekat kongreye yekitiye Bulgaristan meyvan beşlerin aftrek roja bekene Liberya vi ser nave tedeke tevgeri u parti ekserin aftrek ve kirti zazati termok ekserin. Mimari Derali, Gost ve Amazya Erciyaya'yı, Yuvalı Beris, Muhammed Khirabi, Saray Uçurmanı Masır Uzbi, Ez yani akıftını daha belki ez zırava var, lehçe var, Türkiye, şiiri falan o bir tanrıkeye bildiği şair Türkiye zazaki rastsı bekiri önce vak o tevger o endami her bir kısmı sinir kıymet dani civan lehçe çe etnik dini mezhebi lehçeyi iste çıkas kıymet danici eğer az bir serfiraz gâge dere henneyi mi no hatta şahs bil ne
دا زرابای ما لحچه مای کردکی زازاتی میشینه اورا پارتیا ما رشبلکی yani tasavvur programı partiya ma navad beni ma cav zafır haybet miyim doni suali lehçe diyalekti dini mezhebi etnik grubu Kürdistan'da istiye teori milleti Kürdiya ma çıkkası kıymet daiminden Burcey ne mezheban, ne dinan, ne lehçeyan çıkası beyim o partiye magi siniyor, rol, misyon, vizyon gana sen şunlara tedebbu oni ayraz dergini bana. Ma program partiye akva nevede magali be Kürdistan'ı Bakuri yani Kürdistan'ı Bakuri Kürdistan'ı Bakuri'de bir lehçe Kürtkiye esası istiyor. Kurmançki, Kürtki, Zazaki, yani dersimiz var Kurmançki, Ucaya genelde ses öğretti, Cehayna'nın zürütleri, Çerman'ı lehçe varsı. Malman edilmeydi lehçe esası istiyor. Gayet kıymet yeri aynı yok. Farkı yav lehçe bir rakım yok. Hayra, sıba bir, eğer tarih, şans bölümü, fırsat bölümü, Kürdistan ve Mabidi vari salahiyeti, ha belediyandı, ha iktidardı, ha nezdi şari mafet, bu neydi zarave, lehçe, Kürtki, asasi, seycebi, vekher yani. Perverde de, idare de, sisteme perverde de aynı, cay oku. Kurmançki ziyadeten yani kısayı kardene avcade kurmançki bu resmi lehçe bu fakat mektebandı Kürdistan'andı daire-i devletandı idarede bu zazaki Kürtki mecburi bu cayı bu zazatede zafi zazaki bu lehçeye esası hem perverde de hem idari de hem sistemi perverdeydi. Ya kurmancı mecbur bu. O hecima, tücima, yani zaru kelime ve mektebu, Kürdistan'ı deriyen ve desteği ki ne verdi dille çayan bimisi o nesli, bir nesli cevabı marhaz jo bir rafam dikidi. O nokta bir ki az bazı ağacı partiyana partiyan deveye به نامه بود به پروگرام بود به دستورنامه نظام حکومت بود به عمله بود به واقع و بیرو باوری خود پارتی کلیویا فقط بلو که دولت نامه ما و نرا قبول نکرد واقعی که او وقت او حال و روش و فیلی ده چه لازمه چه پیوست با مگا بکنید باید پیوست ترگر و پاکه حتی نامه پاکسی کده اگر دولت غیر میاد فرصت میاد قانون قبول نکرد نامه ما و نوه ما همه چیزی حاضر ایرا و زری آمازور ذات حق بگیر نه نامه نه سرکتی نه اداره نه پروگرام ما ممکن بود و ما ملت کردی یوسی و ملت نبینی کردستان ملت کردی حتی آشوری استی سوریانی استی آرمنی استی و belki etnik grubu edin iste aklı inan hukuk inanı var kültürü var izoni peki bagı sınavsı bazı şiddet arşi tek millet tek vatan tek bayrak tek din tek mezhep baka şiddetle karşı programlar mecca geliyor o bemanlar ediyor bazı yerleri bir o روزی که تاریخی ها نه روزی تاریخی در مطلب سرچرازی که ما رو واسطه و تاریخی رو چیزه شرط و مرج زاد گرانیم ملت ما به چی دایا
zulm zordari dan tırsa zulm estu baskı estu mavanege batına beverdiğini metenin nehini dakazame yani vaşteme hem bu kadroyu siyasi akademisyen müştor, biskar, siyasetmedar veletperveri hezi xeti Kurdu Kürdistan'ı seroyi vaştema, yema, ricayma matiyam beverdi barzaf gran. Şu iddiaki barzaf gran çiğne ama ma vazirler ramşa grande çi bar sarı çimoni maser ma hemen fedakarlığa hemen risk hemen tarihara hazır ama matiyam beverdi taşbirinin proje yok proje o mühim o her vakit fırsat ona tarihi merdin dest niکنیم از ضعف کیفش بیاگه نا سامانده ماتریانی و این روایت ماتریانی شما همه خیر و سلامت آمیرینا سری چمار ما سرومه و همه وشوار بیانه و ملت ما وش بو و ولات ما کردستان وش بو و زون ما و شیرین کرتی وش بو و کلتور و تاریخ ما bir جیانده همه شما پیورین نامی تفگر و پاکسر و رینا زره و صافی را زاف سپاسداری کرد. تشکر. Gelmek spas tekme meselemizin spas kere tekme meselemiz. Anvazı sernave teleka tevgeri tekme zir atat ve atat. Spas ji bo dîwanê ku mafya xafte didane. Ez li ser navê teleke tevgera Demokratîka Kurdistanê vêda bixibim, navê min Nezîr Akif. Nûnerên partiyên siyasî, berpirsên dezgehên sivîl, mêvan, dost û hevalên hêja. Hûn bi xêr hatine Kongreya Yekîtiya Siyasî û rêxistinî ya PAK, Partiya Azadiya Kurdistanê û teleke tevgera Demokratîka Kurdistanê û Kesayetiyên Kurdistanê. Prosesa yekîtiyê ya dûr û dirêj bi dilxweşî û serkeftî bi Kongreya îrova bi encam. Bila yekîtiya me ji niha ve li tevaya Kurdistaniyan pîroz be. Birêzan, di prosesa yekîtiyê de di pêwendiyên bi takekes, şexsiyet, partî û dostan de mijarek balkêş derkestpêşiya me. Hinekan digotin ev ne hewildana yekem li Bakurê Kurdistanê. Hewildanên yekîtiyê hetanî îro bi veqetandin, belavbûn û bi bêhêvîtiyê ve bi encam bûn. Em hêvîdarên yekîtiya we jî wiha nebin. Ji ber van sedeman gelek dostan xwestin bimînin piştî Kongreya Yekîtiyê û dê beşdariya Kongreyê nekin. Ji aliyekî din ve jî bi dehan kesayet û şexsiyetên Kurdistanî dilê me xweş kir. Bi yekîtiya me kêfxweş bûn, moral dan me, pêşniyarên xwe bi devkî û bi nevîskî gîhandin me. Em me pîroz kirin û gotin em bi vê yekîtiyê re. Bêguman helwesta wan dostan moralên me berz û hêviyên me xurtir û yekîtiya me jî bihêztir kirin. Birêzan, nevînên dost û hevalbendan ticî de mixabin dicîbin. Lewra ev çel salin
شرکی به کوردینهی کردستانیان جتاقت هستیه. بردیلا چل سال شر چکداری ترکیهی بون و دموکراتیزه کرنا داگیرکران بوی پارا کردن. اسیمیلاسیون گیشتیه استا هری بلند. ترس و خوفا کو دجبر چالاکیین سیاسی جکاری خود ببن بوی پرسگریکا سرکه. خلق بدو دبارا خواه یا روژانه کتنه و مخابن تفگرانه دویی لباکر کردستانی لاواز بوده. لباکر کردستانی حولدان یکیتی سیاسی حتی نوها بسر نکتنه. لبرواجی به به حولدان یکیتی امشه هف فقطیانه و بگو من اف روشا سیاسی نیینیه ای مزن. طبعا هیجا من نرین رهنه و پیشنیار دوستان گهدار کرد و ریس دوان کرد. لیمه دی پیوندین به تاککسی گروهی جوین و کنفرانسان در دکلره کرد ام لسر یکیتی خودی بریار و به اصرار جبو جی بجی کرنا وی بریاری دخبت. پاشد آویت گاف پاشد آویتن ایدی مدگون نممکنه. اف بریارا پیروز و هلوستان دویی به کنگره یکیتی یا ایرو به انجام پیروز. ام هیدیدارم که اف کنگره و پروسه یکیتی به میلادا یکویزیا کردستانیا. میوانین هیجا دوست و هوانین برومت یکیتی پاک و تفگره یکیتی که نویه پارتی آمه یا نو و یکرتی پارتی که ندوی دموکراتیک و گرسیی کو به ناوی خود به پروگرام و دستور خود به امبلم خود به مجلس و ریوبری خود پارتی که نو یا اشکره لیدبکو دواری حقوقی و یاسایی ده هنک پرس و پرسگریک در کون پیشیان. دبکو دولتا ترک با آوایی که نه حقوقی و کیفی ناوی میینی قبول نکرد. اگر اف پرس ببا سبب کو خطریا گرتنا پاکی در کون پیشمه جبو کو وقت دست کفتنا میا یاسایی پاک نایی کردن. ام دلگوری روشان نور به ناو پارتی ازادی کردستانی تکوشین و قباتا خواه پیویست بمید دومی. بریزا ام دوی هشمندیه دنکو یکیتی آمد ده تیر نکن و ده هلوستا بحیز کرن و برفره کرنا یکیتی بردوام بند. ام دزانم کو اف یکیتی دست پی کرده. ده حوال نیشا گوشی دزانم کو آگر و پیکن گور به چروس که دست پی کرده. ام دوی باوریه دنه کو کنگره میا یکیتی سیاسی و ریخستنی ده ببه چروس که یکیتی و یکویزی کردستانیان و ده ببه چروس که یکگرتن و هفکاریا حیث نتویی و دموکراتیکی کردستان. حوال دوست و میوان هیجا. ایرو باکر کردستانی جتمثیلی یک سیوانا نتویی بیپاره. تفگرا کردستانی لاوازو بلاوی. برواشی پروسسا کدی کرنا کردان و ترکیه بون بهیز دیگه. ام باورم کو ده یکیتی مجبو تمثیلی نتویی و دموکراتیک باکر کردستانی به دست پیکر. واته یا پارتی میانه یک آیه گرتی دجبو بلند کرن و بهیز کرن هشمندی و هست نتویی تکوشینک به راوستان به.
جبو بهزکرنا شعورا نتویی پیوستی بخواباتک و تکوشینک نتویی دموکراتیک و یکگرتی هی جبو قباکرنا پارتیا وها ده پارتیا میں یا یکگرتی ببه وسیله تکوشینا جی بجی کرنا فی آرمانجا پیروز یک آرمانجی بنگهین یا پارتیا میں ده حولدان اواکرنا هفکاریت نتویی و یکگرتنک بهستر به لو رائیرو بدیلا یکیتی و هفکاریان هیز نتویی و دموکراتیک تنه یکیتی و هفکاری تمیناتا سرکفتنا تپوشینا باکر کردستان پریسا پروسه یکیتی کلجانک دناوا روناک بیرو ولات پرورن کرد و کردستانیان ده پیدا کرد پیوسته اف کلجانی سار نبه و بیک ریزیان نتویی به انجام ده لوما انجارکی دن غازی لتوایا ولات پروران دکل کو یکیتیا کرد و کردستانیان بهستر بکن هوان دوستن فاقه و تفگری دوی پروسه ده هلوستک نتویی و کردستانی رد بوان هلوستان پروسه یکیتی بسرکفتی به انجام کرد پروسه برهمدار بو و مگشا سود جیور کرد پیوست اموی تجربه جبو یکیتی برفرهترشی بکار بینه دواره ریفاسا تکوشینا نتویی ده مبینگاوین برگچاو آبید ما دکلاراسیون و پروگرامک هبش نویسی و توایا هوال و دوستین هر دو آلیانشی بشداری ناوا به پروسه آماده کرنا دکلاراسیون و پروگرامی ام دیسان بگومان حسب دکن کو او خباتا ما نتنی لباکر کردستانی لهر وها لهر سن بشر دنشی به نمونه یک ریزی و یکیتی سیاسی یا کردستانی ده حضور و جانب و جامعه رانده ام دخوازن سپاسی و منتداری خود جبو کدا توایا حوال و دوستان پیشکش بکن سپاسی دوستان دکن کو برخنه نرین و پیشیارین خو یکیتی آمد دولمنتر کرد بگومان ام دیجنرین وان سود وربکن سپاسدارین پارتین کردستانی نکو به مساجین خو و به بشدارین خو پروسه آمد و کنگره آمد گشتر کرد ام سپاسدارین حوالون و هوکرین پاکو تفکرین نکو به هستین نتوی و به فداکاری او پروسه یکیتی به سرکفتی به انجام کرد به هدیه استقرار و بردوامی یک ریزی یک گرتنا پارتیا نو دوباره سلاوان لو جانب و جامعه راندکن و دیبیشن هون دوباره بخیر هاتن کنگره یکیتی هیزن کرد و کردستانی تمیناتا سرکفتنا دوزان نتویی یکیتیا تدرکه تفگل و پاکه لملت کرد و لحمد بکاتین کردستانی پیروز امجان کدن بانکی خلق خود در دور سیاست و کادرین سیاسی دکن پیشگیری بدن و دناوا به یکیتی ده جیر خود بلا هر سرکفتن پارا ملت کرد و کردستانیان به بشی کرد بشی کردستان سپاس که نزیرکات برکی تلکار ترگیری نهازی سرناوی پارتی آزادی کردستان سرکوی گشتی ماکی تک مصطفی özçelik آفا
دیوان آرزدار دیوان نجار منر ملاقیاندنی دوست و هواری حکومت منقش بخیر هاتنن بخاطنا و امسر بلندن بله ایرو کنگره یکیتیه یا صداقت تبگر پاکیه دیروکا کردستان ده گلک جاران حول ویرنگی چه بونن و گلک وانجی مخابن یعنی چمایه یا شکست باریه ام وقت پاک و تدکات تبگر جوان تجربه حتی ایرو گشی با آوائه کی دلسوزانه با آوائه کی بیانی ام تجربه جدید جنوم خوازن سروان تجربه نا و یکتیا خواه و وقت یکتیا ایدی بردوام نه یکتی جبو پارتی کنو ایدی بردوام بگه با اتدکات تبگر ده دوی کنگره خود ببین یک و بناوتی نو و برنامه کنو ده در خبرن پیش رایالشتی اگر دوی پیواجوی ده هم دزانه پارتی آزادی کردستانی وکی افزایی مافی خوات دست خستیه و در حقیقت دوزاگرتنی هاتی وکرن و پاکی ده محکمه قانونا بنگهید هم بکردی هم بکرد ترکی پاراسنا خوشی کریه و گوتی ام ناوی خوشی برنامه خوشی ناگوهرن دوی دولتا ترکی قانون بگوهرن پارتیا من هر دل سروهش من ده بردوام به اگر ناو مینو جالی دولتی با آیت کیفی به حقوقی نه قبول کرن پاک و تبگر و پارتیا که بدل سوزیش میویجن عملوی ناو خودی در کبن او دست کفتن آگل کردستانیه بشکو برندنا دوز آزادی کردستانی هر چند بچه کردستان جی دمک هستیار و بگل خطری و هر وها بگل فرسنده دمشه پارتیانو جنها به هم دخوازم بیجه امی به فدکاری به دلسوزی به صبر لوی کدا دو سود سالیا دوزا ملت خودی در کبن و امی به مشینن امی بخبتن ام صوت در ملت خواهی بله پارتیا من پارتی نتوری دموکراتیک آزادی خواست کردستانیه مافی چارنسیا ملت کرد دایی برخواه و لسر وی شمندی خوات خود مشینه البته خوات استراتژیک و خوات داخواز روزانه عاجل به هر رو بیم بمشینه ام بس نه به آرمان جلدور درش به ایروژی بیم قدر کردن یکیتیا من ایرو پارتیا مینو نه نهایت کرد مشکل ده بردوام بگن و پشتی به کنگره خوشی پر بزنالی هم دیبیجن اوی وقت من نیزی من فکرن برنامه وان سیاست وان نرین وان نیزی مبین ام آمادن بوار بی قید و شرط ببین یک و دوی ام فی مشه دوام بکن ایرو احتیاج ملت مهبن اگر براستیجی لباکر کردستان دیناموی خود و طور خود یا آزاد خواست نتوی دموکراتیک چه ببین ام باور دکن ده ام جو یکیتیا ملی دموکراتیک جی ببهیزه ببین آونده و ده افواجه پیش کرده پارتیا من لباکر کردستان خواه داخل کن و هر وها جو کردین ترکیه دجین به میلیون کرد جی برنامه خواهیه برنامه من یک جو باکر کردستانی آزادی باکر کردستانی یک جو مافو آزادی کرد به میلیون کردین ترکیه و هر وها لگل برنامه استراتژیک ایرو داخوازن که کاربن بجی ببین داخوازن عاجل هم دیدن بخواه لباکر کردستانی احتیاجا پارتیا که خود یا نتوی دموکراتیک هیا لقان دیویجی احتیاجا
اتفاقك نتوي ديمقراطيك هي وأب وظيفة لبيشيا حمو بارتيم سياسي تفكرين سياسيا باكر كردستانية أب دمك حساسك باكر كردستاني شكستك برمزن هي دا آلية شنانتيا نتوي اجتماعي ده شكست هي دا آلية هيفية شكستك هي في سياستا في إيرو بناوي جمهورية ديمقراطيك دولتها بشو نتوى ديمقراطيك وقت فكر وقت سياسات امراس نابين لباكر كردستان سياسات آلية هشمندية قلق باشتكتية ام وقت آلية باكر كردستان نتوى ديمقراطيك هبونا ملت كرد هبونا كردستان وسياساتية كجمو كردستان خازن دوية بيزا خبكن يك دوية ام ناوندك هي بالفرح فرد ملي ديمقراطيك عوالكن ليه نل سر بجناتيه نل سر بجناتيه تو كسي ام بيرو باوري فكر خد نابغالي خد بشغلن او جبو ملت كرد كي قابه كي بالما باويجن مرحب كاريب كه دوي ام اماده من دو قابه مال باويجن نبش بو قابه استراتيجي جبو بس مانه كرديجي ام دكارين قابه باويجن ام دكارين هر كسي حواتا خود مشينن إيرو البيه هولي قالك تسو بارتي وريخستنو كسايتين كور خلق ملفري وبركي فاشل بمارنن سقبون خوازنن ايقو فدراسيوني دو باريزن هنن اي اوتونومي اي حوالاتيا وكل لغور قانون جهين انا سالش وطنداش اي زمان اي كلوك ام قش دكارين لسر خالك الهبكن ناسنا ما كردي نبي قبول كرين زمانه كردي بزمانه فرمي زمانه كردي بزمانه پرورده ما تو اصلا هيم بويكش تسخون دهن ایرو الباکوری کردستان دو خبات نوشته خبات اکلسال و هشمندیا کرد ملت کرد هيا كردستان هيا ستاتيا سياسي جغرافي نتوي ما في مي هل المشروعية تكسر نقدر ما بيعمله أب خباتك دخواتنا عجيجي لقبل خباتك إذا أم بكاربين جبوا ملت إخوان ده هر واري جيان جدال تناطفا خدين إيرو لتركيا بمليون كردجين أب دخوازن عجيب دخوازن مليون كرد لتركيا ودخوازن كل الباكوري كردستان يجي 25 مليون كرد كانوا سيبانا دستي خبرين هبو خواتين كن ذي ام ديواري دي بكاربين هم كرد دستي خبرين هم جن تركيا جوخار دوست وحبال بندين ديواري دي پیدا بكن ایرو باکوری کردستان پیوستی اساسی اندویل موتور خود یا نتوی دموکراتیکا کردستانی و لگل اتفاق نتویه به هشمندی نتوی و کردستانی دوی خبات مشاهده ولی کردستان نه بس باکوری کردستانیه کردستان بندزانن لگل پیواجون دور دریج ده هریداوی پیمان لوزانه ده کردستان وی 4 پرچه و من 100 سالیا پیمان لوزانه در واسط کردستان ولی پیمان لوزانه به اراده ملت کرد کردستان کرد 4 پرچه لی ام باش ببینن ایرو شرد ایرو و 20 سال داویه ده پیمان لوزانه شکستک مزن درزک مزن خواریه ایرو باشور کردستان دولتك فدرة يا كردستان هي او دولت ما فيشاية ستارجه تهديد بكل كردستان يا ام قش لي خدي در كمن هر قابك هر سياستك هر قوتنا كزرار بدوي ام باش بزان ممكن خدمت جلوزان يدكن بل ام كرد كردستاني دبي دسكتيا خفضي در كمن لروجاوای کردستان دمک دیروکیه اگر لروجاوای کردستان لسان مطابقات تو که پیشکش و آماده کار و مهندس و رئیسدار سروک مسعود بارزانی و امریکا و فرانسه بون تشکیلیا باش دانه مطابقات اگر او مطابقات بجیبه حتی آن بجیبه ام دزانن لروجاوای کردستان جی
de ser Axa Kurdistan'ı idare eke hevbeş askeri siyasi be avakirin o rojava u başur fiili de bibiniyet. Xalq ji vê tirsiyan ji ber wê nehiştin Rojavayê Kurdistanê ew proje serkeve. Em piştgiriya wê proje dikin. Di Rojhilatê Kurdistanê hûn dibînin piştî keça Kurd ji Emînî hat qetilkirin, hişyar bûne gelek mezin û berfireh çîbû û ew hişyarbûn nîşan da ku li Rojhilatê Kurdistanê doza azadiya milletê me netefiye. Bi milyonan Kurd piştgiriya wî mücadelê kirin, têkoşînê kirin rabûn ser fiya. Ji ber wê îro em baş dibînin ku di vê cîhana gem tê derbasin baş şer nade di tarîxa Kurdistanê cara yekeme ku vê astê de her çar perçe Kurdistanê qedera wan bi hevdiratî girêdan li hev nêz bûnin. Tiştekî ku em li Bakur dikin bi xweşî û nexweşiyê xwe tesîrê perçelî dikin. Tiştekî li perçakî dî dibe tesîra xwe me dike. Ji bo wê jî gava em tiştekî dibêjin siyasetekê têkoşînekê dimeşînin divê em bizanibin ka dê çi tesîrê perçelî bike. Ew ê xweşî û nexweşiyê we divê em ser wê jî baş bifikirin. Ji bo wê jî li Bakurê Kurdistanê siyaseta ku em dimeşînin divê çavekî me bihême li perçeyê de jî be. Îro hûn dibînin li Kerkûkê dagirker û kirêgir û pêgirtiyê wan dixwazin Kerkûkê ew Kerkûka hatî dagirkirin careke dî dagir bikin û ji Kurda vala bikin. Dixwazin Kurda ji wê derê derbixin. Di referanduma 2017 îlonên 2017 a serxwebûnê de Kerkûk û ew navçeyên ku mijara mada 140 ew jî beşdarî referandumê bûn. Kerkûk nüfusa wê piranî Kurdin lê Ereb û Türkmen û Aşûrî Keldanî Suryanî jî tê de henin. Beşdara rêjeya beşdarbûna xelkê li referanduma serxwebûnê a Kerkûkê ji a Süleymaniyê Hewlêrê zêdekir bû, erêya wê jî zêdetir bû xelkê bo Kerkûk Kurdistan e û em serxwebûnê dixwazin. Ev gelek gelek girîng e. Divê em vêya bixwînin. Ew ê ku îro dixwazin divê Kerkûk nasnama wê nediyar e. Em ê Kerkûkê vala bikin, bila baş bizanin bûn xelkê me di referandumê bersîva wan daye. û em ji niha de carek herî bang dikin. Mada 140 ya kanûna bûngehên Iraqê divê bêrciyanî pir zelal e. Mada 140 dê bi xweşî Kerkûkê vegerîn ser Kurdistanê û divê vegerin. Parlamento, hikûmet û Serokatiya Herêma Kurdistanê, Pêşmerhêzên Pêşmergeyê Kurdistanê û hemû partiyên siyasî gelê me divê di vî warî de yekirtiya xwe xurt bikin Başûrê Kurdistanê. Ev daxwaza me yê daxwaza hemû Kurdên çarperçayê divê ji bo ku li hemberî badayê yekgirtî bin û bikarin madaya 140 jî zûtirî wext bicî bibe yekitiya Kurd û li hevkirina Kurd pêwîst li Başûrê Kurdistanê. Değerli dostlar, Türkçe'de birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. TDK-TevGer ve PAK'ın Birlik Kongresi'ndeyiz ve bu Birlik Kongresi yeni bir partinin doğuş kongresidir. Biz PAK ve TDK-TevGer olarak gerçekten de bugüne kadar yaşanan tecrübelerden dersler çıkararak ön yargısız, ön şartsız halkımızın mücadele ihtiyacını esas alan bütün noktalarda adım adım ortak aklı oluşturduk ve sonucunda da bu partimizi oluşturuyoruz. Yeni partimiz adıyla, amblemiyle, programıyla yeni bir parti olacaktır. Elbette Kürsan Özgürlük Partisi'nin yasal bir parti olarak şu anda faaliyet sürdürme gerçekliği var. Anayasa Mahkemesi PAK hakkında kapatma davası açmış. PAK Anayasa Mahkemesi'nde hem Kürtçe hem Türkçe savunmasını yaptı ve programını, ismini değiştirmeyeceğini söyledi ve bu süreç devam ediyor. Ve biz 17 Eylül'de de yasal bir parti olarak da kabul gördüğümüzün en önemli göstergelerinden biri de 17 Eylül'de
PAK 3. olan kongresi yapılacaktır. Yani PAK hem meşru bir parti olarak davasını sürdürüyor hem yasal bir parti olarak. İşte yeni partimiz eğer mümkünse yeni bir isimle yasal olarak faaliyetini sürdürmeye çalışacak. Ama bu yeni isim girişimimiz eğer PAK'ın yasal faaliyetine engel olma ya da partiyi kapatma gibi bir riske uğrayacaksa da PAK ve Tenger kadroları çok açık yüreklilikle hiçbir kaygı ve tereddüte düşmeden PAK'ın ismiyle de bu mücadeleyi yürütebilmek konusunda ortak fikir, ortak bir yürek buluşması da gerçekleştirdiler. Bu da zaten bu birliğimizin bundan sonra çok daha iyi yürüyeceğinin çok güzel bir göstergesidir. Her konuda mutabakat, anlaşma ve birlikte yeni ruh yaratma sürecini geliştirdik. Değerli dostlar, bugün Türkiye'de Kürt ve Kürdistan meselesi 100 yıl aşkın bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde varlığını sürdüren bir meseledir. Kürtlerin millet olarak kendi Kürdistan halkıyla beraber kendi geleceğini belirleme hakkı var ve bu mücadele 100 yıl aşkın bir süredir bu eksen üzerinde yürüyor. Partimiz de yine aynı belgi ve anlayışla mücadelesini sürdürecektir. Ama şu gerçekliği de biliyoruz. Kürdistan özgürlük mücadelesinin bugününe de hitap etmemiz gerekiyor. Bugünün temel gerçekleşebilir ihtiyaçlarını da öne çıkarmamız gerekiyor. Ve bu temelde Kürtlerin acil talepleri olan Kürt kimliğinin tanınması, Kürtçe ana dil eğitim hakkı, Kürtçenin resmi dil olması, Kürdistan ismi üzerindeki yasakların kaldırılması, düşünce, örgütlenme, ifade özgürlüğündeki bütün yasakların kaldırılması gibi bizim daha önceden PAK, TDK-TB ve PSK olarak başladığımız bir girişim vardı. Ve bu talepler sadece bizim değil, bütün Kürdistan partilerin talepleriydi. Kendi programlarında, kendi demeçlerinde onlar da bu talepleri desteklediler. Bugün burada olan olmayan bütün Kürdistan partilerimizin de ortak talepleridir. Sadece Kürdistan partiler statü isteyen Kürtlerin değil, fikren ve siyaseten farklı düşünen Kürtlerin de ortak talepleridir. Bu salonda yer alan bağımsızlık diyen, federasyon diyen, otonomi diyen, eşit yurttaşlık diyen, kültürel haklar diyen, dil hakları diyen. Hepimizin ortak buluşma noktası vardır bugün. O da kendi kimliğimize, ana dilimize sahip çıkmaktır. Bunun anayasal bir önceliğe sahip kavuşturulmasını sağlamaktır ve bu hepimizin ortak talebidir. Bununla biz milyonları ayağa kaldırabiliriz. Eğer yarın Şeyh Said Meydanı'nda bu 3 tane taleple Kürt kimliği tanınsın, Kürtçe ana dil eğitim hakkı tanınsın, Kürtçe resmi dil olsun talebiyle 1 milyon insan Şeyh Said Meydanı'nda sessiz bir gün oturursa ana dil eğitim, Kürtçe resmi dil olsun demek zaten anayasaya aykırı, kanunlara aykırıdır. Bunları herkes söyleyebiliyor. Ama bizler Kürtler vardır dediğimizde, ana dil eğitim hakkımızı gündemleştirdiğimizde, ülkemiz Kürdistan'dır dediğimizde cezalar yiyoruz, takibe uğruyoruz. Peki nasıl olacak böyle bir ortamda biz Kürt sorununu tartışacağız? Ya da birilerinin dediği gibi Kürt sorunu bu şekilde mi çözülmüş olacak? Biz daha meselenin adını koyamıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda Kürtçe konuşanlar konuşurken mikrofonlar kapatılıyorsa, camilerde Kürtçe konuşma, vaaz verme yasaksa, reçetende Kürtçe yoksa, peki nasıl bu meseleyi konuşacağız? Bu nedenle bizler gücümüzü birleştirmeliyiz. Bunu eğer 100 yıldır
yüz binlerce insanımızı kaybetmemize rağmen hala anayasada Kürt yoksa bunu sadece Türkiye devletine havale etmeyelim. Kendimizde de arayalım ve bunun için de diyoruz ki gelin bütün bu fedakarlıklara, bedellere, emeklerimize sahip çıkalım. Bir yerden başlayalım. O da budur. Şeyh Said Meydanı'nda 1 milyon Kürt kendisine sahip çıksın. İşte böylesi bir süreçle yeni bir sayfada açılabilir. Partiyame, yeni partimiz Kürdistan'ın her parçasındaki kazanımı kendi kazanımı olarak görüyor. Ve bu kazanımlara sahip çıkmayı kendi milli görevlerinin başında sayıyor. Elbette biz Kuzey Kürdistan'daki özgürlük mücadelesi yürütüyoruz. Biz gidip Güney Kürdistan'da, Doğu Kürdistan'da, Rojava Kürdistan'ında parti kurmuyoruz. Fikren ve siyaseten Kürdistan'ın birliği halkımızın en meşru hakkıdır. Bunu tarihsel süreç içerisinde nasıl gerçekleştireceğine halkımız kendi iradesiyle karar verecektir. Ama biz Kuzey Kürdistan'daki mücadelemizi yükseltip diğer parçalardaki kazanımlara sahip çıkmalıyız. Ve bugün işte gördüğünüz gibi Kerkük yeniden işgal ediliyor. Kerkük yeniden Kürtsüzleştirmeye çalışılıyor. Böyle bir ortamda biz çok net bir şekilde diyoruz ki 25 Eylül 2017 referandumda Kerkük halkı Kürdistan'ın diğer parçaları gibi %93 bağımsızlığa evet dedi ve bu nedenle de Kerkük Kürdistan'dır dedi. Biz bu şiarı yükseltmeliyiz. Bizler dinamizmle tecrübeyi bütünleştiremediğimiz sürece yeni nesli kadınların Kürdistan toplumunun en geniş renklerinin Fedakarlar Partisi olarak yoluna devam edecektir. Ve bütün bizim gibi bize yakın düşünen herkese bugün buradan çağrı yapıyoruz. Kongremize de dile getireceğiz sonuç bildirisinde. Biz bizimle aynı benzer düşünen herkesle birleşmeye hazırız. Birleşebiliyorsak birleşeceğiz. Birleşemiyorsak ittifak işbirliği yapacağız. İşbirliği yapamıyorsak diyalog içinde olacağız. Diyalog da geliştiremiyorsak birbirimize düşmanlık yapmayacağız. Bu bizim felsefemiz olmalıdır. Partimizin halkımıza hayırlı uğurlu olmasını, hepimize hayırlı uğurlu olmasını ve birlikte bu yürüyüşü daha da güçlendirmeyi diliyorum. Saygı ve selamlar sunuyorum. Spasme Şerif Seroki İştiya Partya Azadiya Kurdistan'ı. Nahazı Dınar Mevanem'de parti siyasi bu hele navivan mesela cevabı herhalde Noha Bres Düzgün Kaplan Seroki İştiya Hakları ve beyan yapı yürüyüşü. Spasme. Peki Mustafa abi de Türkiye Haber'de Türkiye Haber'de arkadaşlar siyasi değerlendirme yaptılar. Ben
kısa bir mesaj vermek istiyorum. Dedikleri gibi Lozan'ın 100. yılını yaşadık. Mesajımız neydi? Lozan'da Kürtlerin iradesi dışında 4 parçaya bölündü. Kürtler temsil edilmedi. Yani kendi evlatları eliyle temsil edilemediler. Maalesef 100 yıl sonra o süreç devam ediyor. Halen Kürtleri kendi çocukları eliyle temsiliyeti yok. Kerkük'ün teslimiyetiyle Güney Kürdistan'daki bağımsızlık referandumundan sonra Kürdistan'da 2 hat belirginleşti. Bu hatlar Kürtlere statü isteyenler de istemeyenler. Bunun Türkçesi de ben diyorum hatta uşşer. Ne yazık ki bu şer hattı çok güçlü arkadaşlar. Ekonomileri var, basını var. Güçlü devletler arkasında, terörist devletler arkasında çok güçlüler ve organizeler. Fakat her hattı gerçekten güçlü değil. Peki Mustafa dedi, Güney Kürdistan'daki kazanım Lozan'a bir damga vurdu ama orası bile halen tehlikede. Yani oranın elimizden gitme ihtimali var. Bugün Kerkük'te yaşananlar, Şengal'da yaşananlar görüyorsunuz arkadaşlar. Halen tehlike altında. Ve Kürdistan'ın en büyük parçası Kuzey Kürdistan. Bir şey kesindir arkadaşlar. Kuzey Kürdistan rahatlığa kavuşmadığı sürece diğer parça yok mu? Ona göre kurulmuş bir devlet. Çok şükür Kürt kökenli olup Kürt hareketini devlete entegre etmek isteyenler de var. Sıkıntılı bir durumdayız. Yani yurtsever, Herat'ı sıkıntılı bir durumda. Yani bunu bizden başka yapacak yurtsever kesim de yok. Her ne kadar yaşımız ilerlese de ama bizden başka kimse yok. Bu işe biz 100 yıl önce olduğu gibi olduğu gibi onun tersine müdahale etmek zorundayız. Hak ve TVK Tevgel'in birlik projesi tarihi bir adımdır. Bu birliği biz Haklar olarak kendi birliğimiz gibi görüyoruz. Kürtlerin mücadelesi açısından bu birlik saygındır. Gönül isterdi ki Kürtlere statü isteyen, kendi kendisini idare etmek isteyen bütün kesimler bir çatı altında toplansaydı. Demek ki buna bir zaman ihtiyaç var. Bir şeyi mesaj vermek istiyorum Tekin Mustafa. Türkistan'da Kürdistan ismiyle bir partiye ihtiyaç var. Biz bu kazanımı kendi kazanımımız olarak görüyoruz Haklar olarak. Buna yönelik baskılarda, buna yönelik olumlu ya da olumsuz adımlarda biz sizin yanınızda olacağız. Kuzey Kürdistan'da biliyorsunuz legal demokratik alanda seçmene girmek lazım. Kitlesel örgütlenmek lazım. Ve Kürt halkına Haklar gibi bir parti de lazım. Bu iki parti birbirine karşıt partiler değil. Bunlar akıllı bir siyaset yaparlarsa, eşgüdümlü doğru çalışma yaparlarsa Kuzey Kürdistan'da Kürt halkına Şık Seyit alana 1 milyon kişiyi doldurmak zor. Ama omuz omuza verirsek, beraber hareket edersek bu hayal değildir. O yüzden biz Kürdistan isimli partilere destek olalım. Türkiye'de de seçimlere girebilecek parti olan Haklar'a sizler destek olun. Beraberce bu işi yapalım. Çağrımdır. Önümüzde biliyorsunuz yerel yönetimler var. Belediye seçimleri. Yerel yönetimler bir nevi kendi kendini yönetme. Öyle değil mi? Yani mevcut faşist Türk devletinin yasasına göre de olsa açık alanlar var. Hak ve Özgürlükler Partisi belediye seçimlerine girme hakkı var arkadaşlar. Yine diyoruz ki bu hak sizin hakkınız. Gelin bu hakkı beraberce kullanalım. Ön şartsız. Sloganlarını, bildirilerini, adaylarını beraberce seçelim. Eğer arkadaşlar çok büyük böyle hayalci olmadan bir ilçe belediye alabilirsek bir model oluşturalım. Yurtsever belediyecilik modeli. Bunu biz beraber yapabiliriz.
Çağrım sadece size değil. Entegrasyona bulaşmamış. Devlet Kürtlerin statü konusunda net olan arkadaşlara çağrımızda bu hak sizin hakkınızda, gelin beraberce kullanalım. Sizin de serçe. Spas tek düzgün kaplan, Seroki dişliğe hak var. Muhazi kınav meydan Akti bu her navivan günü Çar perçin Kürdistan'ı, Seramsarı Kürdistan'ı geleki na partinin Kürdistan'ı mesajı var, silahı var jilmehane. Ezena haneki jwana bixwînim, başê mêvanekî dîsa bafin. Hêdî em jwana bixwînim. Niha ji Başûrê Kurdistanê Mekteba Siyasiya Partiya Demokrat Kurdistan bixwe namek nîşandine û dibêjin li me bigorin, me nekariye warin. Ewana ji berheman mesajî pîrozbayî kirine û mesajê ku em dîsa ji bo kongrê heye. Partiya Serbestiya Kurdistanê mesajê ku an heye pîroz kirine. Ku me re şoreşger û zehmetkeşanê Kurdistana Îranê dîsa mesajê ku an pîrozbayiya wan heye. Partiya Azadiya Kurdistan Rojhilat Tamam. Mego Partiya Azadiya Kurdistanê Rojhilat heye. Ana jî mesajekî pîrozbayî şandine û an jî em torêtin mêvanekî me dîsa ku li vir bafin. Kek Hasan Dağtekin, Bedevki Partiya Sosyalista Kurdistan Havakuş. Gelî dost û rêzdarê nêja, rêz dîwan, gelî beşdervanên Kongreya Yekîtiyê, Yekîtiya TDK Tevger û Pakê. Di serî de em wek Partiya Sosyalîsta Kurdistan ji bo xwendina weya nazik û giranbuha ji bona Kongreya Yekîtiya TDK Tevger, Tevgera Demokratîk a Kurdistanê û Partiya Azadiya Kurdistanê spasiyên xwe pêşkêşî we dikin û silavê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê digînin hemû mêvan û beşdervanên Kongre. Silav û rêz. Wekî ku cenabê we dizanê û kek Mustafa û kek Nezîr re behs kirin. Em dizanî ku Kurdistanê li seran serê Kurdistanê çi li Başûr Qasima li dilê Kurdistanê li Kerkûkê, çi li Rojhilat, çi li Rojava û çi li Bakurê Kurdistanê tiştê ku di qewmê gelek hesas, gelek girîng e. Her wiha îsal sedsaliya peymana Lozanê ye ku di aliyek da hatiye çirandin. Ji bona vê yekê em dibêjin ku vê hesas dönemê
tevayê Kurdan bigirin berbiçav, çi hevgirtin, çi divê nimûnê da xuya kirk û yekîtî pêwîst e, giran e, girîng e ji bo me tevayê Kurdan. Em ji bo vê mebestê Kongreyê Yekîtiyê sınav dikin, ji kar û xebatê we ra serkeftin dixwazin û em dibêjin bila bibe gav ji bo yekîtiya nava Kurdan, ji bo hevgirtina nava Kurdan, gavekî pîroz, gavekî xweş, gavekî dilxwecî. Em ji bo vê û ji bo Kongreya we serkeftinê dîsa dixwazin, hêvî û baveriya me ew e ku hunê Kongreya Yekîtiyê baş û biryarên girîng ji bo doza Kurd û Kurdistanê werbigirin. Em li ser navê hemû endamên xwe pîrozbahiyê li vê Kongreya we dikin û berdewamiya tevkuşîna ji bo maf û azadiya Kurd û Kurdistanê de serkeftinê dixwazin. Di kar û xebatên we da her serkeftî bin dost û rêzdarên hêja. Bijî Kurdistan, bijî azadiya Kurdistan. Gelek spas tek Hasan Daktaki. Hinek parti hinekî partî Kurdan hadibir beşdarin serokê wan û behiyetê xwe birin. Em ê navê wan bixwînin ku em bizanin ku wan jî beşdarî Kurdan hene. Ene kese bi navê xwe heyetekî şangek û ene kesê hûn zanin Yekîtiya Partiyên Kurdistanî li Rojavayê Kurdistanê ne. Ewana heyetek xwe şamîl e û li verin xêratine serserê serçava. Partiya Komünîsta Kurdistanê, Partiya Şiî Kurdistanê bi navê dikin, ewana dîsa li verin xêratine û demekî din ew ê derkevin mesaja xwe jî xwe bixwînin dîsa xêratine. Partiya Yekîtiya Kurdistanê Elî Henîsî ew jî xwe li dire xêratine bi heyeta xwe sersere serçava. Reşîd Axicî serokê KDP xwe li dire xêratiya sersere serçava. Sevîm Bîçî cî berpirsên DBP û bi heyeta xwe de hatine bira, hûn jî xêratine sersere serçava hatine mesaj. Mehmet Emin kardeş, serokê Partiya Demokrat Kurdistanê Tirkiye xwe li dire sersere serçava hatiye. Xwedapar bi heyetekî xwe de hatine li virin dîsa bi xêratine sersere serçava hatine. Yeşil Sol Parti ewana jî li virin hatine beşdarîkirine bi xêratine sersere serçava hatine bi heyeta xwe de. AK Parti ve heyetekî hatiye li virin bersiva meydanê hatine kongrame beşdarîkirine pîrozbayî dikin bi xêratine sersere serçava hatine. Belê berpirsê Piya xwe li virin ewana jî bi xêratine sersere serçava hatine. Herha dezgên sivîl gelekî li vir ev ê wana jî paşê bixwînin ser belkirin. Gelek spas. Muhazê mêvarê Mehbat Restûn Hizbê Şûyê Kurdistanê Başûr wê axaftina xwe bike. Fermûn. Berêzan Lijneyê Amadekarî Kongreyê Yekîtinewê Partiya Azadî Kurdistan Tevgerî Demokratîk Kurdistan Mêwana berêzekan endamanî Kongre zor xweşxalîn bi navê Hizb Şûyê Kurdistan ke emro beşdarî dekein li Kongrewê Yekîtinewê Partiya Azadî Kurdistan û Tevgerî Demokratîk Kurdistan bi navê Hizb Şûyê wî wayê serkeftin û serkirazî Kamûr dixwazî
هیواداری کۆنگرەکەتان ببێتە هۆکارێکی بەهێز بەرەو پێشکەوتن و یەکڕیزی و خۆشحاڵی و تەبایی برایەتی. بەڕێزان، لەو کاتەی ئێوەی بەڕێز کۆنگرەی یەکگرتنەوە دەبەستن، ناوچەکە بە خۆناغێکی هەستیار و پڕمەترسیدار تێپەڕ دەبێت. کۆمەڵێک قەیران و پێشهاتی سیاسی ئابووری چ لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چ لەسەر ئاستی هەرێمایەتی تێپەڕ دەبێت. ئەو قەیران و پێشهاتانەش کاریگەری لەسەر ئێمەش دەبێت. پێویستە کۆنگرەکەتان بە شێوەیەکی واقعبینانە ئەو بارودۆخە نێودەوڵەتیان لەبەرچاو بگرێت بۆ ئەوەی بتوانێت دراسەی خۆی بکات لەو بارودۆخەی کە ئێستا تێدای. بەڕێزان، گەلی کوردستان هەمیشە داوای ئاشتی و بەدیهێنانی و پێکەوە ژیانی کردووە لەگەڵ نەتەوە جیاوازەکانی تر. بۆیە ئەوڕۆ لە هەموو کاتێک زیاتر گەلی کوردستان پێویستی بە ئاشتی و تەبایی و برایەتی و یەکڕیزی هەیە بۆ بەدەستهێنانی مافەڕەوەکانی میلەتەکەمان. لە کۆتاییدا پیرۆزبایی گەرمتان لێ دەکەین، هیواداری بڕیار و ڕاستپارەی کۆنگرەکەتان لە ئاستی ئەو قۆناغە هەسیارەدا بێت و ببێتە هۆی یەکڕیزی و تەبایی و بەهێزکردنی پرۆسەی دیموکراتی. دووبارە پیرۆزبایی گەرمتان لێ دەکەین، هیوای سەرکەوتن و سەرفرازتان بۆ دەخوازێت. Gelek spas Chris Hatta Rasul. Gelek spas Chris Hatta Rasul. Nunere Hizb Şoyî Kurdistanê Başûr. Belê nihatnameda Partiya Komünîsta Kurdistan Nusret Marçîn dibirin, wana jî bixêr hatine. Dîsa nav me destpêka nû ji birin, wana jî bixêr hatine. Sersera serçava. Belê partiyên din ji Partiyên Kurdistan Êfarkûrê Kurdistanê eger mêvan hinekî bêdeng bibin, qisura min ez bêjim wan devam bikin belê. Belê CHP jî li vir e bi heyetekî xwe wana jî bixêr hatine, sersera serçava hatine belê. û telefonê xwe jî bigire bikene nava. Ji Rojavayê Kurdistanê tevgera Avakela Demokratîk a Kurdistanê Sûriye, tevgera çeksaziya Kurdî Sûriye, Partiya Pêşenga Kurdistanê Sûriye, Şepara Pêşerojî ya Kurdistanê Sûriye, Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye, Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd Sûriye, Partiya Bakın, Fedmo.
دم باش از به ناوی پارتی دموکراتی کردستان سوریا هر وها انجمن اجتماعی کردی لسوریا پیروز دکم اف گاوا گرین داواری و شهنازیه بشدارن خوشویست از لسر گرینگیا یکیتی جوارا دنگ ناکم جبرکو هر کسک جمع چه سیاست مدار چه کسی سر بخواه چه گال چه پیر دزبانه گرینگیا یکیتی چیه لعزه نموناك هجماري جوارا بينما نمرة يك دين لسر في آلي نمرة يك دين فر يك لفر ويك لفر وبخونن تي ناسكرن تي خواندن يك لأو يكي ببيني لفر ديني وفي آلي ديني وفي آلي ديني دبه 1111 پارتیاک لدرهان آن یک درهان پارچاک لدرهان قطک پارتی لدرهان و نگانه به جدوزه را تکارو خباب که وقتی که پارتی تن جمع هفته و یکیتی چه دکن و بکشای سیاسی دا جیجی خواه بگرنه بقاتبون و بجوچکبون تجاری بکیشای سیاسی دا نکانن جی خواه ببینن لی یکیتی بخواه وک مصطفى آنی زمان به حوجه پروژه سیاسی ریخستنی هر وها آبوری هر سه آلی گرگه هفته بگرن و پارتیا بریک و بیک ده میدان دا به آوا کرن از پیشنیاره که بخواستم جوارا بیشم انجمن اجتماعی کردی لسوریا وک نمونه وک مینا از پیشنیار دکم که خلق ما لکردستان ترکیه غالبا اف مینا که بکرن انجمن اجتماعی کردی لسوریا ج 16 پارتیان هاته آوا کرنه ج کوملین سویل ج گروپین گنجان جوان هر وها تفگرین جنان روستپی و کسین جباکی هر وها کسین هان سربخواه و روشن بیر گشتی جه خواه در انا کسا گرتنه و خواجهی خواه لانجمان خواجهی لحر باجارکی کردی و یک کرد لهنه بیست خواجهی انجمان اجتماعی کردی هنه اروپا دا لترکیه هر وها لکردستان و لرج آوا لگیداره بجی گرتنه از هیوید کم او رنگا جه خواه دناو وداجی بگره دبن ناو انجمان دا انی دبه هفبندی دبه او یا الجمع دمینه دوی رنگی و دکانبن دکیشه سیاسی دا جی خواه بگرنه از نوه دریج ناکم از جاردن پیروز دکم افگاوا و سرکفتن جوارا أنا أولين حياتي تدا خديج لبرة وأنا جيت خيرات نسر سلام سر شباتنا ولسر ناويون تباركم أبدي مش بازا شنقتنا مذكرة سلام ورس بشار النجار ونهمي بخير وخشي سر سرا سر شهرات
Di da ez vê gava pîroz pak û pedeke tevger pîroz dikim. Ez hêvîdarim ku ev bibe gaveke di pêşerojê da hevkariyek ne yekî becî hevkariyekî mezin ya netewî. û ez bawerim ku ew ê bibêje evî. Ez duê karar didam. Evelê neca yekîtiya Kurd bêguman di hemî cîhanê da êdî mesela Kurd ku di rojeva tenê ne ya Tirkiye ne ya çarperçeyên Kurdistanê di rojeva hemî dinyayê de ye. Di rojeva hêzên dinyayê de ye. Bi Amerika, bi Rusya, bi Fransa, bi İngiltere û welatên din. Kîjan nerî gava ku mesela müdaxil dibin di rojhilat da mesela Kurd mesela yekem e. Ev jî ger em hêzekî mezin ger em hêza xwe dikaribin bi wan bidin kabûl kirin wê çaxê ew ê jî me û daxwazên me bînin ziman û daxwazên me bikirin ciddiyetê. Ji ber vêya jî bi rastî vê gavekî gelek destpêkekî gelek pîroz e. Lê hevalê nêja ez îroka Kurdistanê da xwazên Kurdistanê da xwazên me yên netewî da xwazên nirxên me yên netewî gelek hevalên me yên bi rûmet anîn ziman ez dixwazim baza tiştekî dinê bikim. Kîjan axafvanên me yên vê derê ku axifîn vê yekê anîn ziman ku gelo hêza Kurdistanî hêzên netewî çima lawaz dimînin. Belê divê ku em hemî li xwe bifetilin em hemî rêxistinên Kurdistanê li xwe bifetin û em bêjin gelo lawaziya me jî çi tê. Em dikarin hinek mazereta bidin pêşiya xwe. Mazeretê me gelek pirin jî. Lê tu tiştek tu mazeret ciyê serkeftinê nagire. Em mazeretê xwe da heqlî bin jî, mafdar bin jî, mazeretê me ciyê serkeftinê nagire. Ji ber vêya ji bo ku em serkeftî bin divê ku em karibin çi bikin. Di serî da divê em vê lawaziya xwe em ê çawa ji holê rakin. Niha em li vê êwanê dinêrin xortên me li kê derê ne. Me têkiliyê xwe bi xorta çi qas karibiye deynin. Siyaseta netewî, siyaseta Kurdistanî ku em ew xetê Kurdistanî ku xeta Kurdistanî da ku siyasetê dikin me têkilî çi qas bi xorta re daniye. Nifşên pey me ku tên me nirxên netewî çi qas bi wan daye qebûl kirin. Divê serî de em piçekî jî li xwe bifetilin. û bi vê baweriyê jî ez hêvî dikim ku ev yekîtiya tevger û pakê bibe hêviyek ji bo nifşê pey me bibe hêviyek xortên Kurdistanê jî. Spas. Niha siyaseta Kurdistanê sedemê ku lawazbûna wê yekê herî mezin yek jî ew e ku me têkiliyê xwe bi nifşên pey xwe ra bi qasî ku îcab dike me dananiye. Pirsgirêkên xorta çi ne gelo me siyaseta Kurd mediya tespît kiriw û ji bo çareseriyê merxebatek daye ber xwe. Pirsgirêkên gundiyên Kurd çi ne gelo me tespît kiriye û çareseriya wî daye ber xwe. Pirsgirêkên xebatkarên Kurd çi ne gelo me tespît kiriye û xebatek ji bo wî daye pêşiya xwe. Ez hêvîdarim ku tenê ne bi nirxên netewî bêguman bingeha siyaseta Kurd nirxên netewî ye armancên netewî ye. Lê ji bo ku em vê lawaziyê ji holê rakin divê ku em bi xortar ra, bi gundiyên xwe ra, bi karkerên xwe ra jî pirsgirêk ji bo çareseriya pirsgirêkê wan jî projeyê xwe biafirînin û wan proje jî têxin jiyanê. Ez divê hêviyê dame ku ev yekîtiya nû di vê warî da jî gelek xebatên hêja wê karibe bike. Ez bawerim ku wê karibe bike ji ber ku kadroyên gelek hêja ku karin vî karî bidin ber xwe biafirînin û lijneyan ava bikin û van têkiliya bimeşînin û vê şikayetê me ku em dibin em çima lawazin di vî warî da jî gavekî gelekî bi rûmet û hêja wê karibin bavêjin. Ez dîsa jî wan pîroz dikim, vê xebata wan pîroz dikim, di vê xebatê de tiştê ku bikeve ser mêlê me bêguman em jî ji para gav navêjin. Spas gelek rêvdar.
Basket hata yokmuş. Beni anıttı partiyen dün namedane Parti Azadi u beheteki livre ona jibkhir adne ser çapa adne pedeke bakur برای taç bucak ya ve hep yer paylaşıboyu ne kadar veren de beheteki livre biraz serivan sağda u heyet amacı bkhir adne. Yani عنها ایجا دزگین سویل پرسیوان و مساجوان کد برن امی یکو خیراتنا وان بکن ناویوان کنم خیراتنا وان بکن dem Kürt Ziver Aslan Engin Yılmaz Defke Kamil Terbir'in خیراتنا internette platformu Mehmet Çelik'e Livrem Karpırsı Seroki oda bazırganiye Pres Mehmet Bayan Livrem Khirati Serçakı Kumera Ahmet Khani Batman'e mesajı şamlı Kalbine Serçakı Khirati Şivi'de Livrem Batman'e Khirati Serçakı Komeler Şef Said Livrem Samet Bilgin Khirati Mekbet Persivi Khirati Serçakı Komeler Takavuda yani pensionist yani bizim hep belki ben endam yüzeyde ben avalar Livrem Khirati Serçakı İnisiyatifa geha pej noliye ona başa attılar ve devamlı Livrem Khirati Engelsiz Birleşenler Federasyonu Ercan Aklı ona Livrem Khirati Serçakı platforma civanên serbixwe livirin ciwanê me ew hêviye mezahte xêratine serçava hatine gelek spas divê beşê dazî nav mêvanên me de kesayetên serbixwe û şexsiyetên valê me hene navê wan bixwînin û ji wan zî kesê ku bixwazin vêvan kesê ku bixwazin bibêdin em ê navê wan zê pêşkêşî werbikin derê em navê wan bixwînin û kesê ku bina Kesê ku bir beşdarin ez navê wan bêjim hin ciwan Rêz Ehmed Kurdî beşdar e Rêz Bedirxan Özdemir Rêz Tahsîn Sever Rêz İbrahim Güçlü Rêz Şêx Misbah Silivî Rêz Avukat Sıtkı Zilan Rêz Mahmud Vural Rêz Seyda Mella Arif Rêz Muhittin Batmanlı Rêz Seyid Beroş Rêz Mehmet Celal Baykara û Rêz gelek sentê ji birin hûn hemû bi xêr û xweşî hatin sersera serçava bazı ji destpêkan û kek engîn dixwaze peyamê xwe bi derkî bêje kekê
Sayın Divan, değerli konuklar, herkesi şahsım ve Despekönü oluşumu adına saygıyla selamlıyorum. Doğrusu buraya gelmeden önce ufak bir konuşma hazırlamıştım ama bazı itirazlarım da vardı, önerilerim de vardı ama tek Mustafa konuşmasının çoğunda cevapların çoğuna cevap verdi ama yine de ben kısaca bir kendi düşüncelerimi özetlemek istiyorum. Bildiğiniz üzere mevcut Kürt siyaseti etkin ve sonuç alıcı bir durumda değil. Kürt halkının içinde bulunduğu bu içler acısı durum acemiliğime bakmayın, kusura bakmayın. Kürt halkının içinde bulunduğu bu içler acısı durum siyasetteki yetersizliğimizin, kifayetsizliğimizin somut bir kanıtıdır. Bunun nedenlerine yönelik uzun uzadıya teorik konulara girerek ve sizi bu teorik konulara boğacak değilim. Suçlu aramak gibi bir niyetim de yok. Aksine ayrım gözetmeksizin emekleri ve fedakarlıkları ile Kürt ulusal hareketini ve mücadelesini bugünlere taşıyan tüm yurtsever büyüklerimizin emekleri ve anıları önünde saygıyı eğiliyorum. Ama ortada net bir gerçeğimiz var. Ve bu gerçek ıskalanamaz. Kürt coğrafyası sömürülürken, ayetler altındayken, milyonlarca Kürt gün be gün geri dönüşümsüz bir şekilde asimile ve entegre statü olarak 100 yıl öncesinden daha gerideyiz ve bütün bu verilen onca bedellere rağmen başarısızız ve başarısızlığımızı da inatla sürdürmeye ve eskiyi tekrar etmeye maalesef devam etmekteyiz. Sayın konuklar, geldiğimiz aşama itibariyle sürdürülmekte olan bu eski tarz siyasete bir son vermek gerekiyor. Bu siyasal başarı ve kitleselleşmek için mutlak bir gerekliliktir. Çünkü eskinin söylemleri, eskinin yöntemleri ve eskinin tekrarı ile ve eskinin sloganları ile yeni bir başarı hikayesi oluşturamayız. Dolayısıyla siyasette yeni bir yola, yeni bir başarı hikayesine ihtiyacımız var. Yeni bir başarı hikayesi ise mevcut sosyolojik ve siyasal realiteleri göz önünde bulundurarak yapılacak siyasal değişim ve dönüşüm ile ancak yazılabilir, gerçekleştirilebilir. Yeni söylemlere, yeni bir paradigmaya, yeni bir siyaset diline ve yeni bir siyaset yapış biçimine ihtiyacımız var. Kürt siyasi hareketinde ideoloji, Kürt toplumunun tüm farklılıklarını kucaklayacak, ideolojik olmayan, herhangi bir inancın ya da ideolojinin siyasetini gütmeyen, silah ve şiddetten uzak, milli değerleri ve kazanımları temel amaç edinen, legal, sivil, demokratik mücadeleyi esas alan, hiçbir grubun, hiçbir kişinin ya da hiçbir güç odağının vesayetinde olmayan, hiçbir fraksiyonun devamı olmayan, yönünün modern dünyaya dönmüş olan,
geçmişe takılıp kalmayıp zamanın ruhunu ve Kürt toplumunun realitesini ve mevcut sosyolojisini iyi okuyan ve buna göre yeni politika ve söylem geliştiren, siyasal bilinci olan Kürt'e olduğu kadar sokaktaki sıradan apolitik bir Kürt'ün de, düzen partilerinde bulunan Kürt'ün de, kazanımlarını kaybetme korkusu olan üst sınıftaki bir Kürt'ün de ruh dünyasına hitap edecek yeni bir kitlesel harekete ihtiyaç var. Ve bu ihtiyaç kaçınılmazdır. Kısaca uçlardan ve marjinallikten uzak bir Kürt merkez siyasetinin behemeha inşa edilmesi gerekiyor. Bizleri kurtaracak, mevcut bu trajedimize son verecek yeni siyasetin temel parametreleri bu olmalıdır. Böyle bir ihtiyacın var olduğunu toplumumuz bize bağıra bağıra iletiyor. Toplum bizlere benim yeni bir siyasi paradigmaya ihtiyacım var diyor. Toplumun bu sesini her alanda, sokaklarda, evlerde, kahvelerde, sıradan sohbetlerde, sosyal mecralarda rahatlıkla duyabilir, görebilir ve hissedebilirsiniz. Bu toplumsal haykırışı ve bu ihtiyacı görmemek için siyaseten kör olmak gerekir. Değerli katılımcılar, bu iki güzide partimizin birleşmesi bahsettiğimiz bu ihtiyaca kapı aralayacaksa ya da kendileri ile sınırlı kalmayan, kendileri gibi düşünen, kendileri gibi anlayışa sahip diğer parti ve siyasal aktörlerle omuz omuza vererek yeni bir merkezi, Kürdi ve Kürdistani kitle partisinin oluşumuna katkı sunacaksa bu birleşme bizim açımızdan anlamlıdır, kutsanacak tarihi bir adımdır ve herkes tarafından desteklenmeli ve alkışlanmalıdır. Fakat bu birleşme eskilerin sonuç vermeyen o bitmez tükenmez birleşme ve dağılma maceralarının bir tekrarı da olmamalıdır. O kısır döngünün artık tamamen geride kalması ve tarihin unutulmuş sayfasına terk edilmesi gereken bir dönemdir. Bu birleşme Kürt mahallesinde var olan ya bunlardan bir şey çıkmaz umutsuzluğunu da daha da derinleştirmemelidir. Sakın ola ki bu yeni birleşme yeni bir umut kırılmasına da asla neden olmamalıdır. Çünkü bu bir tarihi sorumluluktur, tarihi bir vebadır. Bizler ve ayrıca bu birleşme Kürt toplumunun ihtiyaç duyduğu yeni bir kitlesel oluşuma hizmet etmeyecekse, altını bir daha çizerek söylüyorum. Bu birleşme Kürt toplumunun ihtiyaç duyduğu yeni bir kitlesel oluşuma hizmet etmeyecekse, beni bağışlayın ama saygısızlık etmek istemem. Maalesef Aksaçlı iki emekli derneğinin birleşerek yeni bir emekli derneğinin kurulması dışında siyaseten de bir anlam ifade etmeyecektir. Bizler Despekerli oluşumu olarak bu birleşme kongresinin millet olarak ihtiyaç duyduğumuz etkin ve sonuç alıcı bir kitle partisinin, bir merkez partisinin inşasına katkı sunmasını umuyor. Kongrenizin başarılı olmasını yürekten diliyoruz. Şahsım ve Despekerli oluşumu olarak herkese saygılarımı sunuyorum. Tezgahın Kürtü, Kürt kavji
سپاس مالا با هم خیراتنه و هر وان نامت بشار برز حسن يلدز برز شير يلماس برز ملا محمد أكتو جوجي البلن يوم خير عاصم برز أسيس ياسان يغان برز أسيس يغان برز ملا عارف سمركان وش خير عاصم خانزم تناس خانزم شبازي بذكر قالك قيام عاصمة هون قالك أشتار وزير نظر باكستاني وكل بلد قالك شيء نكاري بون بشتار من استاجريج لبمن هي أسنا بأميانا وينم استاجريج كسي كنا بشتارنا وشي بالوزير نظر باكستاني في كمرأتي بيروز ديكم ماجي بيروز دني شاندرين خازن سقاسي ماجي نهاز جناب مده پلیس احمد کردی جناب مده کرم آفد به حبال هگر آلیکادیا بیبکن اوی تو پازه پیام آقای دوباره ماری بکن پیشکش که و هلبستی کی بکنه بعد بکه که احمد کردی أحمد أبوي معلم من بخير هاتن مالا واه أب مالا ويه هن ميبان إنك بحثا ميبان تيكن أبدل مالا ويه وأصلا ويه ونسر آخا خدشي المخاطم بسي كلمة بيجب بني الظانيني باوري وأخلاق جمال لازمه كيجان بهوري أو بهوريا بجيانك آزاد أو بهوريا بجيانك آزاد أم قابا ميناك كي جويت نامي بدن أو مبدو بياب دبو نتاني بو امزا خبا بجني لي بهوريا وانا بو حين هاجي أمريكا لهشي قدر النويدري أم كل جدول دريج ما بين خدايا غير يجي ليجبر هنك نقاشية ورجاني مثلا أم بسر نكتني شدة ما بين خدايا غير وما حركات كلية نقاشينا جوان جاني خدايا وأم جدول لك كلنا حديثة زمان دجينا ملتان ده أو كفركية جبنا ملتكي نملتي كل جو هم ملتي ملتن هني إيرو نابي وان هي أما زمان مينا تشتكي دنجي هجربو بيجم هون بإذن الله قال لي كنت جدولك دريج أبيري دشوبية ليش برهنك نفشية قد جاني ميدانه أو جدجمن لكذن البنيسات هل حالة أدوار سعيد دبيجي دبي ملتي كنت هكذا نعرف نشرشنو أو دبيجي ملتي كنت نعرف كي تاني بلولو تجارة نبوية نابية بس بنابي دين كارن مبنية بنابي دين كارن مبنية
بخاصي أذكار بيجم والجوارة دورة شعرة كيف يقر خوي بيجي جبونا هر كسي يارك هيا ايه من والله يارك فداکار کرد لشکری بیه مروب خواهی منارون ایه کیار دل همی دست بدن همی کنم جان بدن بانا آزادیه کیار دل همی دست بدن همی کنم جان بدن بانا آزادیه حميم الوقرنات مرد جوان رفاق النبي نجبو صبيه حميم الوقرنات مرد جوان رفاق النبي نجبو صبيه بوها يمزن جرهر دم بدن بدي نبو مالو جام لبدن بوها يمزن جرهر دم بدن بدي نبو مالو جام لبدن أبين دار آخو فيا ولطن لمو شلوان سليمانية أبين دار آخو فيا ولطن لمو شلوان سليمانية نهارات بردان وسرسن بقوت لدرسن لعمل لكم مشتية نهارات بردان وسرسن بقوت لدرسن لعمل لكم مشتية يطوفر بدي جندجان قطجي بدن جدر عربكن شادية يطوفر بدي جندجان قطجي بدن جدر عربكن شادية شو ريقوة ودم ربكن نبي صلاح فضن جيشية شو ريقوة ودم ربكن كليك صلاح فضن جيشية بخوي ناخذ عراجيان عبدن جيهان بدن ضامن بميرانية بخوي ناخذ عراجيان عبدن جيهان بدن ضامن بميرانية أنا ضامن ملتي كنت حمي دفي الجبونا فداكارية Pas que Ahmed Kurdi. شبكة كردستان بريز بايرون بوزيل سروي دشتية بسبب بيام شامبيه يلسفاز جهدب هافلارن ديمقراطيك بارتيسي جوما مساج بيه هر وها دیاسپورا دیا کرد مساج شامبيه فدراسيون راوندا كردستاني لسويدي بيام شامبيه فدراسيون كوميلين كرد لسويدي بيام شامبيه إبراهيم Gürbüz سروق وقفة إسماعيل بشيكچي قيام شامبيه جلسفاز هر واحد كسيك بما هذا الأمادجي برئيس محمود رئيس أكرم بلك أو شيء بشتارم هر واحد أسفازم هنك قيامين كسائتين بكورير قيام شامدن نابوان بيجم برئيس كمال بوركاي قيام شامبيه برئيس İsmail Beşikçi, Mehmet Tanrıverdi, Mehmet Sezgin Tanrıkulu, Milletvekili Diyarbakır, parlamenteri CHP,
ji Amedê. Birêz Aladîn Derikî, birêz Osman Aytar, Berterahan, Şerefxan Cizîrî, Şêro Kadir ji Başûrê Kurdistanê, Eşref Tarhan, Hüseyin Aygül, İbrahim Küreken, Hüseyin Taysun, Ramazan Moray, Subhi Özgen, Bedrettin Karabağ, Muhammed Emin Khurkhuri, Necdet İpekyüz, Necdet Gündem, Hüseyin İşli, Murat Cuvan, Gülsen Bekiroğlu, Şahin Ebözdemir, Ziya Avcı, Ekrem Gencan, Mehmet Samri, Bildan Tanrıkulu, Süleyman Güney, Rodi İlgen, Lütfi Utan. U gelek esedin peyamşandın spaj bu hemiya spaj bu. Jipedeke Bakur, Mehmet Konuk ve Peyami koyardı Merhabalıke. Selam Reis, hoş bulduk. Bu ide Türkiye lekom akıbatiye şekrin bu yekitiya evgar bila akı piroz bayitkin Evlilerin bu hemmi Kürdi Bakur ve Tengaveki girin. Az bazım insan hani işte belki güda civa kere var her kişi bilmezdim. Yani em Kürt براسي حتى نيرو استراتيجيك عقلية دولتي حقيقة مشقا فهم كريه مشقا بشكوان diye استراتيجيك عقلية دولتي yani problemime asasi Bakü'ye Kürdistan, Ravşanpîrê Bakü'ye Kürdistan, siyaset medarê Bakü'ye Kürdistan. Problemime asasi ew e stratejik عقلية devletê hakikaten fahme kiri. Ev devlet emzanın ku pişti tekşümler şerri cihaniye tekşümler devlet Osmanlı stratejik aklek çoğuna. Guri stratejik guri stratejik aklı. 4 milyon kilometre kare tekşu hani Anatolia desevandı. Ev Anatolia dve bu Türk. Çünkü ne var Türk? Ne var? Ve ev kavmiyeti Nava Anatolia'da bazen tasfiye edilir. Devan en aziz, beyden bin başlığı. Çeşitli ev kavmi Anatolia kuhadne tekbirin jenazaydı ve her avayı hadne tekbirin gava diğer evu Kürdistan ve Anatolia kuvveti keve bir entegre kelim. Stratejik yapmayı ve devlete yap. Navera bu kültüre cida, ahlak ki cida van perverde kırın. Yazda sal mektebi senekede van perverde kırın. Pişti bir sal-i şehzade ev ortaya kurtar şöyle zanide Türk'a da bu ne şagird diye Kemalist diye Türk'a. Türk'a da bu ne şagird diye var. Sosyalizmdeki ucube Mamosey Türk'a girdi. Mamosey Türk'a girdi. Bazım هذا كسر من النظام صار الله يقول عشرة دريا بدي يكتب قبل سر محباتي سر جملة محباتي يكتب قبل سر كل باكورة
Gelin meyvanan. Kimi ekbin meybaştır be. Burada tiştek aklı bir de moye. Dibece vakti ku Leşkeri Uruz hakkında Rojilati Kurdistan tekliğe olan müjde kafi bevdire gerek var. Tekliğe olan müjde kafi bevdire gerek var bu. Yani anda müjde kafi hazırlığı bu partiye gitken. Böyle bazı parti ki sosyalist şekil gayetleri Uruz koyu sosyalizm veri bu dazan nasıl hatta da sosyalizme cipci kirler Sovyeti bejin ki parti ki sosyalist ne böyle civaka var. Parti ki sosyalist yani bersiva civaka var nada. Ve ama sosyalistin de sosyalistliğe var itiraz'a menine. Ama partiye ka sosyalist civaka var ne hebbeşe. Leservi razı parti demokrati Kurdistan'a İran'a davetleri. Hani hem tişki bakış. Az evvel 1970 şarada brandere göreceğim Muhammed Konut ki eğer bunu bütün vaktin teyze yani ismas. Azari emri ansar şehzade bir avan darba askeriye 1970 vekitti. Faik turun Serok Leşkeri İstanbul'u bir zamanı sereke birinci ordu komutanı hafta çarın da planıyla bu en derhat şorajgara bu biser bikebe megozene kamao mevi ters zıbran و mevi cibci kir bir avın derhat wala serket derhat şorajgara da şey bu namao ve devrimciler balıktır suda halktır. Balık nasıl susuz yaşayamıyorsa devrimciler de halksız yaşayamaz. Madem ki devrimciler halksız yaşayamaz, biz de o suyu bulandırıp balığı o şekilde avlarız. Ve bu yağı yapacak. Peki o devlet de ser çepe Türk'a van iskar keriye gero serme çile iskar keriye. O strateji de afı serme çile iskar keriye. 1958 Barzaniye Nemir Vakti Sovyeti Zıvırı Emtavzan'ın devlet daireti Abdülkerim Kasım inkılaba gekir. Anayasa bengeyi gören bu ev devlet ile asli unsure. Ye Arabu ye Kürde. Devlet daireti serbi hep şükür. Leşkeri yapı şan nazar hüdüde Irak'ı, Türk'a. İran'daki leşkeri yapı şan nazar hüdüde Irak'ı. İstanbul'e lule tiyaravi sinyal de ku arıza daye emecere tiyara gibi hazır bitir beraber taraf mektup bitirek. Yek telaffuz edeceksin. Diyecek ki biz geliyor barzani ne kadar metekili ama ben oy var bıraktım. Beşli uzanın kerkuke tişte kukirin. Juvi provokasyonlar bari kurdan bitabına bir ömür çerneker. Cenab-ı Hak mezbadan pensas yaplar Kürt hani van begirin sistematik van darverken ömür yükselmeker. Dengi hakikaten yek أمكن هذا رحمتك تقدر تشيلونا تفضلنا جبه devletine stratejik hamleyi ve devletine amcayı. Çünkü ekçepitiye ka cübe naf forte kurda da berşarat ke bu yavru peşine tavaf ediyor. Yani İro teşvik vante da İro sene 5. sene 6 sene esas olarak evi bu peşine gittiği ev zihniyeti. Ev zihniyeti İro bankuru Tek Mehmet bunu kotunu kaydı.
تم صادق يقول قلت فايدة وكي به هزار زيادة يقول بكري كردستان قدوة سياسية له ديرو جدا ده قدوة سياسي شورش أكثر لكن ده هزار قدوة سياسي يقول يرسلك دراجة بس وراد بدنا والتناتيب قوي الملك يقول قوي جنة كردستان بكري كردستان إسقاط جل إسقاط كيف ما ذكروا مع بيان نافيك وعبالي ميدن هنو دخلازم بيامي مخبيجن جوان كيك برينس كيك إبراهيم كيشن ben bu uturazı kek yedim. Akıyoruz dedi. Buna emin nafir dedim. Kuch buraya dana. Ya bıçak ama bir gıdayı bekin ya vanno. Ya çahabale divane ya fırna divane bir şart tekrar ne bir dinlekin. Bu dama hattavana bu hattara olan bir fam kırdı belki insan gıdar. Aval nasıl hazır teori cemme gerek. Tam 5 sene teoriye moderniteye, teoriye Jacobinizme, cemmin hayal cemme hayal ban. Jibona ve iro tişte kazdı bejin tişte gerek pratik. Tişte pratik. Yoksa teori tıkarın pırtışta kısabitin. Dibekam bıçak paradigma habugan, paradigma. Daha av kara ki pozitife ereniye irozar xeyre du kurbe cuda en kurtperver ku rasti de kadavan tadgara Baküye Kurdistan'a da haye hatına cemherdu yekiti çekirne jibona ve ekejiz davayı velid Üründüğü velid gelek başlarla her çal parça Kurdistan'ı mezun emme, dost emme, haber emme, kabatkar, başları bir kongre bu ne ki evci biringiya kongre nişantıdır. Juba ve kongre ve biringe iroz ve xeyr. Na tıkani, na du kurbana Juba tu habermez ve derbayı velid disaz 5 sala 5 ekivani mezun nastıkım. Ev haberna Çend kuru partiyen per bilinken 5 ekivani mezun. Yek beşa dedekadete yek beşa fuketene navanda tabi takgar edinci gelek lisanı heca kabre hecahane tişte kazvara tebecime ve mutakazına ve kıstına kakırseyi çekti. Ve deme Havgala berya dalde ilone dedakade ku rızgari ala rızgari kava şuroba bikin av çava gırseyi buna untıkanın gırseyi dedi. Netice batıştaki ne kuyayı ne? Dedakade tavgara kese ve bu gırseyi bu daha hazara endamı var bu. Yaşada kıstine kurda daha hazar endamı. Gel o çubuğu me'evvendaki Emiro da şart demni da tıkarın çağırını bak kazandık. Ya tıştaki pır zahmet de var ya. Jubo ve alim ne harcanı. Jubo ve filozof ne harcanı. Evet ko amjunu va vegerin sosyologiya civate. Vegerin civate. Civat meçi tıkadı. Millet meçi tıkadı. Kakı Mustafa Özçelik, Kak Mehmet Uzun, namı diğer Selim, Bek Selim, Bekir'in ama Kak Nezir Atat, gelek tişte hecab olsun. Aval edince gelek tişte hecab olsun. Yani botun her ne gündiya, ya gündiya kışkıya van bigirin, biçin ağa, dö emnet üçün ağa, yürü farkayı. Dö üçüne karkara gündiya, bunu yürü ağa. Sarok aşira, mira, karsazam, efendim sermayedara, jina, zivana, bu ve kanate damlatı. Ev tezgahla ve mesuliyeti tezgah, her hareket tezgah çok,
ev rêxistinê din ra tikare zêdetir bidîjin hevda. Vek yek rêxistinî, vek hevkarî. Hevalekî me misala hênekese da. Li başûra Kurdistanê heval tam 40 partiyan. 11 partî navê hênekese da derma hênekese da. Îro em di merheleka gelek girîn danîn Rojava Kurdistanê bu yere gelek ciddi dibine Kerkük li ber çabe, Rojava li ber çabe. Juba ve mekkale ve pîroz be. On em hîmtir evekir. Derdora Kurdistanê bikiriş derbayî ve gelek kes senekû dikarin ji wera bibin alîkar mümkün e nebin endamê partiyê. Fakat bi xebata Juda juda, Türkek hevala baskı, şu bol zamanı fermi tıkarın her Kürdak kadar çıkıyor. Ne havcak ve endamı partiye verdi. Ya şu bol zamanı Kürdi ve zamanı fermi herkes iktebe alikare ve eğer ker Türkiye o kampanya ke bekle dici Nijat Perestel Arap ve Türkmena her Kürdak tıkara alikar ve ya eğer hemberi demokratik cumhuriyette ya hemberi Lozan'a düyemin eğer kampanyada herkes iktidar alikare her Kürdak iktidar alikare ve bizan alikare ve zedene fişkire ve zedene diye ki mümküne ve kıymeta bir kişi bizan ne mesela tane diye ki amca kıymeta bir kişi bizan mesela Salime Ahmet Kudüs Notşasali Ahmet Kudüs Notşasali Notşas Salime diklerinde de hakikaten aban Acı ne Diyarbakır'a bunu Jubak'ı Pirozvaya kongre bitir. Tabi böyle kongreci başlar bu. Ve çand makale mi bisanın çava var yeki tika Piroz'da. Vekan pişkiliye bitir. Vektidir ve tıpe. Ama pişkiliye partiye bitir. Partiye pişkiliye her Kurdaki bitir. Her Kurdaki Kireju bu Kurd, Dozda Kurd, Kurdistan'a kabak bitir. Her Kurdak Bayslavanız bokat ki. Jubokasina ki. Baysal Mustafa Özçelik, Yaji Tavgare, Yaji Fakemine, Yaji Hak Pare Partiyanine, her Kurdaki yapamak partiye ki hesap. Belki bu tükürtü herkesi kuvvet leşker ki hesabı ki. Tecrübe, üyekabinin başına Kurdistan'ı. Çava ku set sala, Tavgarak'ta girseydi beşe, amcaya tutanı istifade bükün, havalemeci kudiye tecrübene, bu arada kartıkını, Havale bir müşterek dikkat mesut ne kadar Cumhuriyet Parti Demokratik'le havale başına Kurdistan'ı tabbere ki 40 sala hazır mesut bir haftada ders bekirne hatta beriye ve ders bekirne önüne bir an bu beyaz ve spas piloz tıkır her deme hoşbin ben fedakari beviste le akla küllü her Kurdaki bu hasabıkın herkesi kışkıreveye sıfat. Gelek spas kek İbrahim Güçlü bu etraflar bir yani gelek spas. Evano muhakkak bedixanım bezdebi bebê lê dûra zê em ber ve xwarinekî bixwin û beşa xwe yekem em bigrin em dûra kongre xwe vedam bikin. Gelek spas. Rezdar Divan, Kuşkubraya Neca, Serides Hami, Ödül Sozi ve Selat. Biz spas dikim şirketkarı kul evger u fakere u vecbine organize kedna urdan kıstına. Rastı ev platforma haneke platforma ke pil giringe. Dede ders hene. Dede duvaroj heye, dede dirok heye, dede sosyolojiya Kurdistan'ı heye. Evet kufayye vam hastavi gerek kur, uku, udurma. Henciye ku dirok hame de hemen embilir bikin. Khalatiya bekumam em mahkum bikin. Em çene hatta yürü نگشتنه تو آسته ام نکردن نواکی مسیجی ببینه ام قایدلون بنجی ملت مایه ولات مایه کردستان مایه شیرین هایه
امپیت سربلند بن و مطلقا روژک به کردستان آزاد بی کردستان سربخوا بی کردستان تلگورا دل کردستانی ها جنون زده جبه پلاتفورما پریز را جبه دیوانه را جوان کتکار کرد و کردستانه را دست داییم او بجمعن بلندتره ببینه ام تازه تشتک عاصمانا نخل خیلم نعفلیم چی هایی کرده gerek em süre mezenek çünkü zamanı medrece car nacı em tuş haber ne kevalemeci tuğladım acizdim böyle gerek em rastya kabir bu em rastya fane bejin bu em galatiye fane bejin em nagecine encamenu da zaman es fikri başkan ne tamaşa ve brezan ki az böyle şey gamgin bu بتكيجي دوبشت غمجينيا من أوى كدنا مدى أو ميراثا كرد كردستانية أنا الدولة وممكن خوتنا من كامل خود demek معناته ما ترى هذا ما يكي هذا براجع فلا ناشتي يا يادي كذا كان كذا أتوقع واش إبراهيم شو هم خورته هم كاله هم رسبيه هم جيد والله ما لا ولا نجاش براي خرابيجن شو بهذا رابيجن gerek لهرجي لكود بن أنبدن لتركيا باش كردستان هل تشمع على قدرتك شميك بفرق فرق على قدرتك مسألة أبورية بما على قدرتك مسألة هرمية بما على قدرتك gerek en bir mecliye khoa, dile khoa, bravo nurunistana khoa awl ayne tamaşa koptu. Gel amdımala khoa da çıktı. Emdün asimilasyon, emradın edebiyat etti. Emzarı ki garip Kurdi haber dedin. Emdümala khoa khanıma garip Kurdi dağıdın. Emdü çüreke Kurdi, dü elbette Kurdi. Dibejin zarı ki garip. Mirase ki kültür uçan da Kurdi. Jidvaroja khoa verdin. Mesela barma. demek şu cahilime. Ama koca persiyal biki. Ciğer khun mamostay mazın debe. Ku emmerine yak, ama herim yak biyak. Ev tişteki stratejik e. Ne var ben bir derecede nutka bikşinu, hep bilin bikinu. Diroka kaba vejeni ortaya, vejeni havaya. Ve beni yekiti stratejik e. Dimeciye me de gerekçi bir gire, dimalbata me de cib gire, zaruke me de cib gire. Ku emre karbon hedindes ki, destidine vaka cvamera, vaka her devleti ev. Gerek hatta kemeye sorarım. Mümkün è partiye mevcuda. Her millet, her netelik hatta kemeye sorarım. Hatta me sorucu gerek talabu, fastunu, dafazı, netelik, demokratik, millet-i Kürt. Talabu, fastunu, dafazı, stratejik, Kürdistani. Ev hatta me sorarım nokta değil, bu her cüre yekitiye fasal. Yekitiye siyasi elbette ki makbule. Elbette ki terger park bu bedava adetine yani hedi vekilne jibe talep u fastına firuzde. Em hevidarın bu hezeme Kürdistan'ı hani bu hezeme davetine gengeşil tiştetmeden Mehmet Esuni herin emter. Ecmara rast bejim. Az hezracı filmlakim cudabın çiye egzamba partiye me siyasiye kurdi. Şu Amerika bu cümle izah bırakıyor. Falan bekliyor. Vallahi öğreten gösterdim. Buraya do düşümüne yiyorum. Ev sosyal tekleşim oyununda. Ecme ilmiştim. Ecme ricattım. Vaka buraya kırayı kur. Yakitya hakurken milbidine hep dahmadır. Hep besti. Milletin dünyaya hani hep besti nefne. Milletin iştahı var. Sadamı ezberle ben orayı azizirdim. Çünkü gerek başık yiyeceğine bu ne haberdir, engelşirdir. Ezbek dava alattığına firoz da böyle sergekın gibi. Ez havadır bazı tikim, bu seyirlerle siyasi, sivil, piştiyen, ciddilerle ilgili birbirine beni biraz ki gerek kesedilir. Pırsıpaz şuna haniyare.
her bizi bula Kurdistan okuyup kışlarına şahsi bula bimperden işte gelenlerin ve daima dönüldü. Her sağ olun, sıfat. Gelek spas kek ve dikkat etmemiz.